Pag-smile, di makita ng bakba, stilan. Pakita lang sa eyes. Smile. Oh, niya, ka-shades man pag ko. Mita ko na yung utok, be. Nahihundang. Masakit na ulo. Ganyan naman. Smile. Just the way as you. Ganyan normal man ano? Ganyan normal. Sino ba kay plus ka man na? Tinggal ba? Wala okay ra. Man sa man ang Ganyan normal. the new norm. Wala HMR tay. Yan kasi na to dito.
Sa kuha. Sa fruta. Oy. Lain tanaw. Construction day. Ang ikon ako sa mukha ni mo eh. Wala ko nagpon sa linya. Mitso di ka dihalon. Mga bagay na original. Suway naman ka. Suway. Ay, what's that? Pagtawa na pagtawa. Maaga magpunta. Ita. Mahal man eh. What? Tawag. Tagal pa betatagal na siya siya. Ay, murag naa sila diri mga coriander sa sigalasyon. Ay, siya man diri. No? Gani. Siri. Ikot na naman. Asa nga tong? Sa tikas. Oh, sige, salamat ha. Ano naman daw?
dito lang to sa Ofanteca pa or dito daw sa tuwa. Watson's Pharmacy. Pagkain is natin. Why? Inanaan dito sa sink. Hindi pwede. Bakit nasa gusto?
Kailan ito ka? Awa, di ako din kita sa inyo. Ang mabetan na to. Para panihapon na naman, sir. Nakaon, sir ba? Gawas na ko ba eh. Kauban man eh. Kauban man ini ya. Dili. Dili, sir. Sa bote daan eh, kaya akong tag 5 ha. Ha? Sa bote daan eh, kaya akong tag 5. Oh. And if he's at the Red Nazi rally, he's in his uniform. He settles on the technocrat. He now looks like a well-rehearsed and confident leader. Ready to regain control of the Nazi party. Take it in a new direction. At the start of 1925, the ban on the party and its propaganda papers is lifted. But the bad news is the new... He makes speeches. He makes a lot of speeches. He makes 189 speeches.
Eh, mo tayo ko. spread that if you got girls into your speech, Amo tayo. you're in for a good night's entertainment. Brado. Magpatunga mo na nimo. 1926, 2 years since leaving prison, Hess and his beloved leader Hitler Naging made gupod ang little kuan ba? political headway. Malaki ba? Kita. With wider Wala party akong sabaw. elements still not in step with their new vision. It's time to shut down rival factions and regain control. They become anxious the longer they wait before they start to realise the election results they're looking for. The more difficult it will be. You begin to question, is the party structured in a way that's going to make it effective? They really
question na nag-budget pagtarong ni Leones. Sige, kunakot sa mga tao. Sa top jail sa siya. Kason ka o? Contract lang? At sa kaya ng top jail? Mga yapat ba? Kay dili man ta ka bustan man di kung gawas og init kayo unto. Sa mga nang milaan unto. Kaya ta yes to martial law. Ang martial law sa spell yung pagyan tarong de. Nagrahay eh. Starbucks kayo. Dili nakabantay na.